Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corak lengantok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kodek segoni le semangat boleh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para guru, para kiai, para masyayikh, langkung-langkung hadratal mukarram hadratal syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Yunus, saya sangat badan kaula amul ja'akin tor angagung-akin. Hadratal mukarram hadratal syekh Kiai Haji Zamahsyari, hadratal mukarram hadratal syekh Kiai Haji Syarifuddin Mahmudi, hadratal mukarram hadratal syekh Kiai Haji Asrari Baihaqi, hadratal mukarram hadratal syekh Kiai Islahuddin Jamaluddin, sedayana sangat badan kaula amul ja'aki tar angagung-akin. Kecukenan dak para sepo, para asatid, para tokoh masyarakat, langkung-langkung senyepoin ti sekak dintok, sedaja para tamu undangan laki bini, sesedajana sangat badan kaula amul ja'aki. Ngireng bebangkian kak dinto mulain kabitin galaban amuci ban asyukur da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima kelaban pertolongan, kelaban rahmat, kelaban kebelasan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Badan kaula sareng batu panjenengan sadaja bisa apol kompol nang ikak dinto tempat malar mantar sadajana eko bulah sadajana itarema asareng Gusti Allah, amin Allahumma. Sebab pak mun eker peker ken hadir kula bi sampeyan dak majlis engak nikah, ken hadir anika laminangka rahmat kebelasan secek rajana dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senajan tak paham, senajan entar dak majelis ilmu tak paham, senajan tak paham, senajan keng antara berikuan, senajan keng antara berikuan, ya keng cak berikuan kedua. Jadi kan hadir gula bi sampeyan dak majelis ilmu, majelis engak melemangken anika minang kekebelasan secek rajana dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalaupun kula bi sampeyan tak paham, dak pon apa estina pengajian, setidaknya kula bi sampeyan nang bakto mangken tak maksiat dak Gusti Allah. Seandainya kula bi sampeyan tak hadir dak majlis mangken, bisa saja kula bi sampeyan maksiat dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir kula bi sampeyan wajib isyukurin. Nomor 2, salawat dan salam ngereng aturakin dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu tanpa perjuangan dari beliau, badan kaula tak bisa ngerasaakin sadaja nikmat, sadaja kesayan saya barengakin nang are mangken. Ben mulai are sebelum ban bahkan selanjutnya sadaja gak dinto murni minangkah markah perjuangan ban markah pangkata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu saya sangat badan kaula amul jaaki saestona nang malam mangken kula gela mereksanin dak te Yunus atanya kula ngarep ki saestona tak usah ngiseen, tak usah beri tugas atanya dak te Yunus teh kedi malam rengkok ki bada tugas Dabuna teh Yunus bade bos. Teti nikmat pole secek rajin aku le panggil bos sareng teh Yunus. Teti bakon ngisen senajan sakoni ing kebon. Saya pertama badan kaula saestuna tak niat ngisen.
kula karo aniat majar otang atau benyaur otang de orang beragung. Sebab kula dimin engak neng daerah Kak Dinto kula nyampayakin keterangan beda beluk keterangan tapi bi kula iterangakin ning lemak jadi agare telok. Sedeng kula toron pas beda saya ngucak beda saya ada bunyi kesampian godoan otang gareng beragung. Margana saya terangakin beluk ternyata keng isebut ning lemak. Lah mangken kula niat karo nyaura otang. Jadi ceritanya kula dimin pernah jelasakin kisahna Imam Hatim Al-Asam ketika ipanggil sareng guruna Syekh Syakik Al-Bulkhi. Imam Hatim Al-Asam ampun aku rudak Syakik Al-Bulkhi selama 30 tahun itikanin sareng guruna Hatim Al-Asam ya karena engkau terotawah beeng selama 30 tahun nurok sengkok oleh apa bean. Jadi dabuna Imam Hatim Al-Asam kula ngabdi kula aku rudak sampeyan kula oleh beluk masail oleh beluk fawaid. Lemak lah ampun disebutakin maka cukup teluk kula mangkin nambana. Di antarana senomor 6 di antarana dabuna Imam Hatim Al-Asam ya Syekh do kuru kaulah kula ngolahin manusah reng orang kak dintok sedejana kadang becik situng ga situngah kadang setatanggaan tak sarmu kadang seteretanan amuso tapi kula mikir kula muka neng kita Gusti Allah neng Al-Quran serasa estona musona kula napa kula pantas amuso sareng taretan napa kula pantas amuso sareng tatanggah ternyata kula nemu dalam Al-Quran dabuna Gusti Allah inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa dabuna Gusti Allah setan jia musuh nabaan maka kamuso berarti kiaeh kula sadar bahwa saja manusia gak dintok beni musuna kula karo situng engki gak dintok setan. Jadi dabuna Imam Hatim Al-Asam fa uhibbun nasa ajma'in maka kula lebur dak manusia sadajana ban kula amuso dak setan. Nika fawaid faedah saya nomor 6 saya kole sareng Imam Hatim Al-Asam dari kuruna. Faedah senomor petok engki gak dinto Imam Hatim Al-Asam ada budak kuruna kula kiaeh munlat ngolatin manusia ngolatin reng oreng banyak orang gak dinto sampai marende abeeng de orang lain keng margeh ngemis dunyana margeh ngemis kehormatanna. Banyak orang kadang keng margana butuh da orang lain bab dunya sampai orang yang gelak maenah merendah ya dan orang ki buruh. Tapi kula muka Al-Quran nabasani ka pantas kula merendah da orang lain bahkan kadang itu tuin itu ting sareng soko kadang aba rela marga keng parlo da dunya napa nika pantas kula muka nang Al-Quran ternyata Gusti Allah ada bu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tada makhluk si ajalan i atas bumi kecuali Gusti Allah si aparing rezekina. Maka dari ayat kak dinto kula yakin fa nahnu minal marzukin kula nika pasti iparingin rezeki sareng Gusti Allah. Maka fatawajjahtu ilallahi maka kula ngadep dak Gusti Allah wa taraktu ma siwahu kula ningkalakin selain Gusti Allah. Dadi kula tak milih angkui merendah abak demi dunya da orang lain. Kula tak milih merendah abak marga keng ngemis kehormatan da orang lain karena kula yakin kula iparingin rezeki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor petok. Faedah saya terakhir. Faedah saya terakhir ingki gak dinto dabula Imam Hatim Al-Asam. Kiai badan kaula lat ngulatin manusia
Tenin ring orang gak dintok banyak orang atatang genan dak lain Gusti Allah. Banyak orang asandaran dak lain Gusti Allah. Beda si asandaran dak tunyanah. Beda si asandaran dak lakonah. Aduh, engkau mumpah tang lako, mumpah lo andik lako, ruatang lako macet pas ngakana apa engkau? Mun pas tang tunya ruata ada engkau pas kamaah. Banyak orang-orang seengak nikah model lah. Akhirnya kula mikir, napa pantas kau engak nikah? Akhirnya kula muka dalam Al-Quran. Kula mangki dalam Al-Quran. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang seatatang genan asandaran atawakkal pasrah dak Gusti Allah, maka Gusti Allah saya bakal nyukopin. Debuna Imam Hatim Al-Asam, maka badan kaulah lebih milih asandar dak Gusti Allah ikaten peng asandar dak bareng lain. Sebab cap ucapan orang nyander kak dintok Pak Bu, engki dak napa bareng sesandarin. Mun bareng sesandarin kuat, maka kula lebih sampean bakal kuat nyander. Tapi mun bareng sesandarin kula lebih sampean ternyata tak kuat rapuh, maka ketika sesandarin keker maka bakal keker kula lebih sampean. Kula bi sampean asandaran dak taninah. Doh engkau muntang tegel rolok mun lo andik tegel ruang kolok kirangakan. Engkau mun lo atani ruang kolok kirangakan. Engkau muntang dagangan macan kolok kirangakan. Maka mun kula bi sampean asandaran engak nikah. Wal iyadu billah pas leku ternyata sareng Gusti Allah cabut bareng seike sandarin, maka kula bi sampean bakal robu bareng seike sandarin. Tidak boleh Imam Hatim Al-Asam daripada kula asandar dak orang lain, daripada kula asandar dak kelakuan, asandar dak tunyah, maka kula milih asandar dak Gusti Allah, karena Gusti Allah kak dintok langgeng, Gusti Allah kak dintok lambek selancengah. Cuman cek salah paham Mbak. Cap ucapan atau wakal apa seradak Gusti Allah benyi kula bi sampean pas neng tang alako bunten. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Mun baan kapi atawakal dak Gusti Allah pada bi tawakal manuk. Mun baan kapi atawakal dak Gusti Allah ongku atawakal, maka dawuh Kanjeng Nabi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Gusti Allah bakal apareng rezeki dak sampeyan, padana Gusti Allah apareng rezeki dak manuk. Mangkat dalam keadaan lapar, mulai dalam keadaan kenyang. Coba mangken pikir, manuk sekebe contoh sareng Kanjeng Nabi, rakira agulin apa punten? Agulin apa punten? Agulih taghdu khimason ajalan ibaktu kula kumangkat entar nyarepakan. Tapi wataruhu bitona ma mulai dalam baktori sore dalam keadaan kenyang. Berarti saya maksud tawakal sareng Gusti Kanjeng Nabi. Benyi kula bi sampean pas nengeneng maloloh tak gelem alaqah wis lapas rada Gusti Allah bacaan Gusti Allah. Ibakon atani ibakon kesabar tak boron kula apa serada Gusti Allah. Adagang tak boron apa serada Gusti Allah benyi ngak ni ka maknana. Kanjeng Nabi acam tuakin dak manuk mangkat bakto kulaku entar nyarepakan mule bakto malam ibarengin rezeki sareng Gusti Allah Subhanahu. Sabani kajukan kula bi sampean manusah, sepenting kula bi sampean usaha. Tapi jak sampai iktimat, jak sampai nyandar da usahana. Alainal harakah, kula bi sampean cukup usaha akulih. Wa 'alallahil barakah. Gusti Allah sabareng barokana. Gusti Allah sabareng rezekina, kula bi sampean manusah, sepenting usaha. Pikir boleh dalam Al-Qur'an Gusti Allah adabu ketika nyeritakin Sayyidatina Maryam bin Imran. Dabuna Gusti Allah dalam Al-Quran, wa khuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya
Sehingga Sayyidina Maryam baan ondukan kormajiyah, maka bakal geger korma-korma semasak korma-korma siap ideer. Bayangkan neng kisah neng ceritana Sayyidatina Maryam saampunan lahir putrana Nabi Isa. Kadintok Sayyidatina Maryam ibakto hamil kadintok mencel dari keluarga napa? Karena Sayyidatina Maryam kadintok hamil tanpa eseding orang laki. Jadi Sayyidatina Maryam kadintok hamil tak keduan laki, hamil tanpa eseding sareng orang laki. Markana Sayyidatina Maryam ipele sareng Gusti Allah kaangku ibadati ayah ibadati tandah dari pansepanapan tandah kekobasana Gusti Allah Subhanahu. Gusti Allah kabasa adat yakin Nabi Adam tanpa bapak tanpa embuk. Gusti Allah apareng tanda boleh selain engki kaninto kabesah adat yakin Nabi Isa kalaban tanpa bapak. Dadi ibak to mencel nang situng tempat saampunang ngalahirakin bayangkan bu embuk ketika bu embuk ki burung ngalahirakin badan lemes napa sehat. Lemes aba badan lemes tapi sareng Gusti Allah ibakon napa wa khuzzi bijid'in nakhlah Maryam engkau lo ajil linga tenaga nabaan engkau lo ajil linga kekuatan baan sepenting bakna kulih ondukan kormajiyah tu sakit alaiki rutaban janiyah engkau sema kegerah kormana ku lebih sampean mengolatinkan korma pak tak mungkin ondu ni pas bisa geger tak mungkin. Kan korma benia badan kan tua yontu kegar sedaja bunten kan korma nika sobung kan togi badan kan nyor mak pintar langsung lah badan kan nyor sampean nguntu kan nyor 2 malam tak kira gegar pada nggak nika kan korma bayangkan saya rasa nguntu orang bini di samping orang bini ki burung ngalahirakin dalam keadaan lemes. Tapi sareng Gusti Allah ibakon wa khuzzi ayu ontu nika tandana bonapa tandana ku lebih sampian manusia tore alako sepenting usaha urusan hasil pasrah akidah Gusti Allah cek pun kelak cek iktimad dak lakona cek nyandar dak lakona aduh kok mumpah tang usaha ria bangkrut pas remah pasak ngakan tang tanir ya mun ocan bakunta ocan dak remang kok pasak ngakan jai tema dak nikana sadaja kak dinto la ampun iya to sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala mun diingat kak dinto tenang Pak. Dadi saestu nase kadang garain ku lebih sampean tak tenang odi itunya marga ku lebih sampean ko orang naremana usaha meloloh sadaja cita-cita na tercapai sadaja bahkan ketika tak tercapai pas sake ateh tak neremah anika sebahaya melane damuna Imam Hamid Al-Laffaf ada buakin tolabna arba'atan fa akhtana turuqaha fa wajadna fi arba'atin ukhra engkau nyareh pak 4 perkara isare dalam 4 perkara tapi ternyata kula tak nemu nang perkara selain. Napa saya pertama tolabnal ghina fil mali. Kula nyari kesogian dalam dunya, dalam harta. Kula ngukur kesogian ni kamu lah banyak dunyana. Jadi jangan aba cak orang sogi jua mun lah andi Roma TV mapan. Andi kendaraan TV mapan andi saja dunia keperluan mapan nika orang sogi cek pon gula tapi debuna Imam Hamid cek buru fa'akhtokna maka pas keleru engko ternyata apa fawajadnahu fil qanaati ternyata engkau nemu kesogian gak dinto dalam qanaah orang mun neremah nika sogi Pak orang mun neremah nika sogi Bu sebanyak dunya saya andi tapi mun tak neremah anika tak kira soki ida buah TV sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ada kula bi sampian sebagai manusia ketika iparengin sareng Gusti Allah seandainya iparengin situng jurang arupa emas saja
Jadi pada curang esena emas saja, maka ku lebih sampean tak kira tero lain kecuali tero nambah asepada. Tero nambah securang lagi. Ibrik securang lagi tero nambah boleh. Ibrik boleh tero nambah boleh. Ini kata bi aku lebih sampean. Nika banget tero aku lebih sampean. Jadi mun nurutin banget tero na aba tak kira gelem sogi ku lebih sampean. Aba lampun aku tuan mobil. Nyari laku boleh, usaha boleh. Arapa? Tero andi dua. Abal andi dua, tero andi telok. Saya nyaran boleh. Ani kamu norotin karena nafsu. Teti mun norotin karena nafsu, tak kira nemu soki. Milana leras tabuna Imam Hamid Al-Laffaf, fawajadnahu fil qanaah. Maka kau sokian gak dintok sareng kau le pangki dalam sifat naremah. Kor naremah negala soki. Nomor 2. Dabuna Imam Hamid Al-Laffaf, talabna ar-rahata fi ats-tsarwati fawajadnahu fi qillatil mali. Kula nyari roha. Roha kak dintok ketenangan aba. Terentema ateh nikah roha. Talabna ar-rahata fi ats-tsarwah fawajadnahu fi qillatil mal. Kula nyari ketenangan aba kak dinto dalam banyakan harta banyakan dunya. Tapi ternyata bunten ketenangan kak dinto justru panggi temu ketika harta ning sagoni. Coba bayangkan, semakin banyak harta na kula lebih sampean maka semakin repot kula lebih sampean. Semakin banyak usaha na kula lebih sampean maka semakin repot kula lebih sampean, semakin sagoni roha istirahat kula lebih sampean. Bahkan timin beda cerita beda orang sogi sogina. Saben hari ni ke alaku mulai dari laku sampai sore. Alaku adagang menabi malam lastare ni ke bani istirahat. Jadi lastare adagang pelai mandak compok. Dalam compok ki alaku lain. Mitong ulin hasilah. Mitong dagangan selain. Mitong hasilah toko seikasah, metong toko seikasah, metong toko seikasah. Akhirnya orang sesoki ki buru ni kawa. Pas sadar, doh, engkau munda ia tok pas bila seterotan dengan aba. Engkau munda ia tok pas bila seistirahat daripada bi orang. Sebab nyungu tetanggana ternyata odik corak cek tenang. Jadi tetanggana ni ka orang biasa begitu lastare esak mate lampu istirahat. Jam 2, jam telok tangi aba jam 2, jam telok pakun mitong bese. Akhirnya sepakat lagi bini wes lek munde ya to aba lo tenang. Banyak gelu bese na banyak gelu usaha na mayu bagi kata tangkerwa. Ibagi dak tetangkena. Sedeng ibagi dak tetangkena pasti balik pak. Jadi datang ke lambak seodik nang tenang mangken serepot sereng dunya tetangkena. Orang sesoki ki buru mangken nang tenang. Jadi lagar leras tebuna Imam Hamid Al-Laffaf fawajadnahu fi qillatil mal. Engkau nemu ketenangan kak dinto kalaban sakoniin arta. Nomor 3 tebuna Imam Hamid talabna al-ladzata bin ni'mati fawajadnahu talabna al-ladzata fi ni'mati fawajadnahu fil badani sahih. Badan kaula nyareh lezat kenikmatan, kesenangan aba kenikmatan. Kalaban banyak-banyak nikmat sebangsa dunya ternyata kula tak mangki, kula mangki kenikmatan kak dinto kor badan sehat. Jadi aba pertama nyangka orang senikmat nikah mun aba ro tero langsung itekanin ini kan nikmat. Aba sompek tero refreshing antara keluar kota, tero refreshing antara keluar negeri. Aba mampu, aba langsung mangkat nikah nikmat pun aba. Aba sompek tero kulinerah, tero antara ngakan ke asah, tero antara ada ke asah. Ani kaji pun aba lecek nikmat dah, ternyata gelero. Dabuna Imam Hamid ku lepas mangki fawajadnahu fil badani sahih. Ternyata kenikmatan kak dinto pangki kor badan nika sehat. Leres napa punten Pak? Orang mun sehat pangki nikmat sedayana.
Orang sebisa oning pitenah kuliner. Mungkin kan macam-macam kuliner. Bedemi mercon, bedemi pecot, bedemi napa boleh, mie ganas. Pokoknya bitong bon. Ayam geprek. Seteja sebisa nikmatin gak dintok mun betena maka laras sabuna Imam Hamid fawajadnahu fil badani sahih. Senomor 4 terakhir dabuna Imam Hamid al-Lafaf talabna al-ilma fi batnin shiba fawajadnahu fi batnin jae. Kula nyare ilmu cak kula ilmu kadintok bisa ipangki kelaban tabuk kenyang. Ternyata kula keleroh, kula malki ilmu kak dintok kelaban tabuk lapar. Artena santreh orang senyare ilmu nika ipakon pabanyak tirakadah, pabanyak pasanah, cek nyang kenyang kelun. Dabuna Imam Hamid ki buruh fawajadnal ilma, maka mangki kula da ilmu fi batnin jae dalam tabuk silapar. Karena sagak dintok sebisa ya torakin. Malar mantar senajan sekoni bisa dicek tambahna ilmu semanfaat. Ilmu sebisa yang malakin sareng badan kau leban batuan jenengan saja. Malar mantar mantan sekedua itu tiyakina mantan cuduan si sakinah mulai dari dunia kantos da akhirat. Amin Allahumma. Tretan salihin sareng rajina Siti Hamzah malar muntar tulia ibaringin keturunan sebanyak. Amin Allahumma. Sesoleh soleha. Amin Allahumma. Satuja sadaja kaulah ban batuan jenengan sit hadir malar mantar ngaol lea barokana pengajian terus apol kompolah sampai mangken nang swargana Gusti Allah asaran nabi na Gusti Allah penjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kirana sakadin to sebisa ya turakin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.